motivation, I want you to remember why you started doing this thing anyway. Why did you start doing this thing in the first place? Yani ulikuwa wewe kitu ulikuwa unasema unataka kuifanya na sasa umeanza kukosa motisha wa kuifanya. Kwa nini? I think unataka na ukumbuke ni kwa nini nilianza kufanya hii kitu na ni kwa nini mbona nafanya hii kitu? Why am I doing this thing? You know, kama unaanza kusikia kama unakosa motivation ya kufanya ile kitu unataka kufanya, just remember why you started doing this thing in the first place, and utajipata ni kama tu unapata reasons nyingi, hata kama pia hauna reason ya kufanya uendelee, but just try to think kwa nini nilianza kufanya hii kitu, because nilikuwa nataka kuachieve this and that, nilikuwa nataka kufanya hivi na hivi, na nilikuwa pia unaweza imaginate, ama unaweza kuwa na imagination ya kufikiria zile results ama mwisho wa hiyo safari ikifika itakuwa namna gani, ndio pengine itakupatia motivation ndio ili uendelee kusukuma hiyo kitu. Sawa, so endelea kusukuma man, because at the end of the day, I mean, napenda kutumia hiyo term na hiyo phrase sana sana, but mwisho wa siku ni wewe unataka, na hakuna mtu mwenye atakuja kukupatia motivation kila wakati. Wewe mwenyewe unataka na build these systems in yourself, I mean support system yenye itakuwa unajimotivate wewe mwenyewe kila wakati, you know, inafaa kuwa tu hivyo.